Piarsa Kabupaten Karangasem dahat ngaptiang sida miolehang pengrauh wisatawan saking pemargi kalih parikrama ageng WSBK Mandalika ring tengahin November war seni mangkin saal konferensi tingkat tinggi KTT Presidensial G20 sani megenah ring Bali. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Karangasem Iwayan Karya Semausang kantos mangkin durung kerasayang wesanan panglimbakan pariwisata Majang Kabupaten Karangasem napi malih ring tengahing pemargi event WSBK Mandalika rumasuk G20 ring lapangan durung kepanggih wesanan saking panglimbak pariwisata ring Karangasem. Punika mawinan karya sengapiang ring kuentenan event internasional sekadi mangkin sida nincapang pengrauh wisatawan pamekas ke Karangasem. Lianan punika mangde sida molihang taler pengrauh wisatawan ring tengahing kahanane mangkin mejanten muatang promosi pariwisata. Kaptiang pengrauh wisatawan ke objek-objek wisata ring Karangasem sida saya nincap ring kuentenan G20 inucap rumasuk event WSBK Mandalika sane Jagirau. Eka Parananda, Bali Pos Kuningayang.